hicimos nosotros. Joselinda Beshisaya, no me hicimos nosotros. Imnandi impela ingoma kaMthandeni. Imnandi impela ingoma kaMthandeni. Inkinga uMawo. Umuntu oyinkinga nje lapha nje uMawo. UMawo ngani kwethu uphumile nje esandleni. Ayixabene mama, uphumile esandleni. Ugeje izulu. Ugeje izulu. Ngiyazi ukuthi akusimngedwe sibaningi. Uthi ngoba nginqena ukukhuluma ke ngiyanazi. Hayibo, ngeke Mawo. Ngeke mama. Ilali lalo. Ulali lale. Ngeke mama. Siyoloswa lungise njalo nje amanga. Soloswa qime njalo amanga. Azwani namanga thina. Thina nje suMax azwani namanga. SuMax nje umfo kaMakhanya. Amanga ayasihlanzisa, ayasinyanyisa. Amasimba nje umfana athe dumile esemehlweni abantu kodwa aphile ngamanga, aphile impilo yamanga, aqamba amanga in public. Uyabona uNtuntula unamanga lawa aphathekayo, unalamanga lawa atangible. Ukuzwe makuthiwa into tangible, unalamanga lawa abonakala ngamehlo uNtuntula. Nayi ipost mangithatha le screenshot ku Facebook ibina 45 minutes already eyipostile. Mina ngayishutha ngo-12:07. Uthi yena useshaya imiliyoni ku YouTube. Hayi bafowethu, inamanga lenja le. Yezwa ifana nse nalezi ezimqhiliba ikhova zayo ezilandelayo egcwala ko live la ihambe ixhafuza amanga ko live zikhuluma amasemba la ko live ikhova ezimqhiliba la zithi lamasemba alengoma le featurishe uMahuda zithi imnandi lesijabane lesisijingi isigwamba lesamasembe engoma into ebulala amadlebe ngo-bass. Zithi imnandi lento ekumele ukuthi mawuyilalela wehlisa ivolume. Zona zithi imnandi. Nali iqhawe labo liqamba amanga lapha ko Facebook lithi selishaya imiliyoni. Ake sambe ku YouTube. Siyobona leli miliyoni akhuluma ngalo. Hambani nami njengamanje. Siyahamba manje, let's take a tour to YouTube as we speak. Siyobuka leli miliyoni athi yena uthi in one day waqopheka umlando. Siyabonga Ningizimu Afrika. Uzuthi ufikelwa inyembezi zamasemba ngoba amanga yonke lento. Amanga nje amasemba lento ayikhulumayo. Uthi in one day. Uyibhale nini le post? Uyibhale ngomgqibelo. Ngabo 11 njoba mina i-screenshot ngisithathe ngabo nasi isikhathi engithathe ngaso i-screenshot phezulu lapha nasi isikhathi mangithatha i-screenshot already i-post beyina 45 minutes. Shuthi i-post uyenze ngabo bani? Uyenze ngabo 11 i-post le yamanga yamasemba. 1 2 3 pe siya ku YouTube manje qa nansi ipost yamasemba amanga. Shit man, asambe seku YouTube siyobheka imiliyoni qa. Nasi isikhathi phezulu engingene ngaso ku YouTube. Nasiya u-12:27 12:30 midnight ngingene ngaleso sikhathi ku YouTube ngiyobheka imiliyoni ekuthiwa seliqopha umlando in one day. Kuthiwa likhalisa nezinyembezi kubongwa iNingizimu Afrika ngayo. Naku ngene ngo 12:27 liphi imiliyoni lapha? 967K 967K views. Dololo imiliyoni. Hey akumanga kulenja. Ake siqhubeke sibheke bafowethu siku YouTube manje. Siphakathi ku YouTube. Aliya
yabo isikhathi sishintshile phezulu lapha seku 12:57 u1 loyo midnight u1 loyo yenziwe nini njalo ipost 45 minutes ago before I took a screenshot ngo 12:07 midnight already sekubongwe imillion isikhatsini engithathe ngaso ke le screenshot lesimanje engikhuluma kuso u12:57 which is 1 o'clock midnight alikho imillion still ake siqhubeke siyobheka ngo 1:30 ukuthi like la khona ke yini ngo 1:30 imillion nangu 1:23 midnight alikho imillion 984,000 views dololo imillion kuze kwashaya 1:30 imillion lingekho ku YouTube kodwa ipost yenziwe ngomgqibelo kwathiwa in one day sesishaya imillion uqophekile umlando sifikelwa inyembezi siyabonga ningizimu Afrika dololo imillion siku YouTube phela njengamanje siku YouTube ake sithi ke mhlawumbe ubesho kuyichephisa ejezini ake sibheke ichephisa ukuthi yona seyinawo inu 500k ku YouTube hayi chephisa ejezini dololo ina 450k views dololo 500k dololo imillion wema Red Nation ngicela nithathe nasi isifundo yekani amanga iqhawe lenu liyohlezi linidayisa nina senikhulume naze nagxaza amathe naze nanamakemfu ninkemfuza la ku TikTok nikhuluma iqhawe lenu livele lishayi on goal bama buka manje sikupla sikhona boko shaya njamlenze dololo imillion naku siku YouTube nakya siphakathi ku YouTube nazi ikhathi ziyashiyana asingenanga kayi1 ku YouTube nazi ikhathi phezulu zombili ingoma ayikho ebisishaye imillion ngesikhathi sekupostwa ko Facebook kuthiwa kubongwa iningizimu Afrika kuthiwa sekuqophe kumlando akhona eyodwa yeingoma lezi ijingi lezi ezimbili ezikhishiwe ebese ishaye imillion so bafowethu amanga ngimelene nawo nguMax Makhanya angizwani namasimba wamanga la kuMaskandi kade ngiyasidakelwa